Makefuin ni kasa rakwawat-watek. Umapasarya ciri-ciring na ni Yesus Kristo anak na niya matadutuam, uyaw niya puyapuan na. Upanoyonuyuan na so ciring ni ya matadutua tawa, may ngaran so Isayam, maniring do niwatwatkan na vakongam. Cita pala uya ko tuvoy na may limuang no ciring kuan. Iyara na uriam, mamanong nimua may wadwad so rarangan mo. Amyan so tawa lululus do kabuan no niya kawan no tawa mansino. Inyo ranam wadwadan nyo rarangan no panirsiringan ta. Ikatari ng naranano pangunungan na. Sunyian na niyo anido kabuan no niya kawan no tawa, manaktak so tawa, kapangananaw na maniringam. Karuan nyo piraratanan nyo kataktak ko din nyo. Tawo riwo vunasan na siya ni yamatadutoso raratan nyo. Aro tawa ni mapudo pichililian na doyotay, akado Yerusalem. Amang ido tangayin na ni Yohani. Siraranam ipansidawo raratanda. Amuriwo ni taktakan na jirani Yohani. Do ayowa may ngaran so yuetan. May ayob si Yohani so ni paringda abobo no baka. Akapiyabtek na so kulit no baka. Akakan na so roron. Akano magani nama amyando varino tapipi. Maniringam umano dyan pa kanyakenam muyuyat pa kanyaken. Si may lulugod kuwa umuvay subedbed no tokap naam abo patsitsingayan ko dya. Rano mo ko itaktak dinyo. Amyara naam taktakan na inyo no sere. Makaranam may si Yesua apodo nasalaili. Ama cinapnap do tiadidi. Kataktak na di Yesu ni Yohani do ayo. Ami ngaran so yuetan. Mi papupo si Yesua apodo ranomam. Macitanawo anita katsiangan. Makaranam mangimanay kedyawo akmi aturana sere. Makaranam maciraliwo ciring ni yamatadoto apodo tingato. Maniringam imuranaam anak ko imo. Ako ti kaglo susarayan ko nimo. Sujina ni miyagay ni Yesua nituvoy no serido kabuan no niya kawan no tao. Sunyian nadang so kaskapat so araroa litan ni Satan. Sunyi pa sirawurnado umalalam dodang. Am kayan no aruwatin siya sumidong siya. Ano banda si Yohaniam mangisi Yesu do tiadi dia may limuang no mapasarya ciri-ciring na niya mataduto. Maniringam yara na makikayo yanaka talamurong ninyo niya mataduto. Amuri ukarwan nyo na do piraratanan nyo. Aumano yung do mapasarya ciri-ciring na niya mataduto. Mangunong si Yesu do pasalan no rakwa may bebne nga ranom ngarananda. Tiadi diam macitanaw rarwaka tawa mangarangagap. Ami ngaranso Simong. Akano kakte na may ngaranso antedi. Amroyo no tawarda. Maniring si Yesu jiram. Macilulo kamudyaken ta nanawon ko inyo. Suityak man nyo'y mga lapa mapanop so tao. Mamiring daam todara na nga ruyo tawarda macilulo di Yesu. Alikay paun niya laman naam
Macita na ni Yesu anak na ni si Pitay a mingaran so yake. Akano kakte na si Yohani. Ararwa tumunod so nyayumada tawardo tatalada. Macita na sira ni Yesu tawagan na sira. Makaranam tudangaruiwo amada kano lamlam soida. Do tatalada kapacilolo daji Yesu. Makaran sirado ilido tiapunongam, amyan si Yesu do pininurian amang nanaoso tao do ipiwalam no tao. Isawasawak dano makamiring so ciring na ni Yesu wo ipangananao na. Tatiraku uyuyat nano ipangananao na. Do kapacitarek no ipangananao na kano aruwa mangananao no iwawalam ni yamata do toa tao. No kanangam amyan so kubutan no kalamsuyan ni Satan atawa maido pininurian. Manyiringa amlululusam. Imuwa Yesu atao do nasaleam ikungumo kakrebenjaman. Moyaman balinasen. Ko imo katenengan, imo nanyitovoy imo no tao do to ati yapyaso nakema tao. Amuri unyi uyan nanya ni Yesu, manyiringam, jika mirriyak, pakubutra na do katao-tao na. Makaranam, minato na parik rika utawang, no kumubot ja, akalululus na kapakubot na rana do tawang. Isawasawak dano aru atawo amuriwo ni pising kada mancino. Asyo akman siya vari, abupawo akman siya ni mamiring ta ananawo. Asyo uyuyat na uri yato makaburwuso kalamsuyan ni Satanang. Nato ngamiringa pano kalamsuyan ni Satan wo ciring naang. Uri woni pay renga-rengayan daranado ngaran ni Yesu do tiadidi. Karuan na upini nurian ni Yesu mangido varida simong. Akanyi antedi. Macita ni yake akanyi Yohaniam macirasira mangi. Ikungudo paying watenawo icharwana mavakas ni simongam. Uri wo tonangirayi. Makaranas si Yesu ipansida di Yesu wo ing neno mavakasang. Uri unyangay na tumitasya ni Yesu. Makaranam pinananawo limana kaivangon na siya. Dinara na ni paingwat. Amuri wo ni paivangon narana tumautaw sira. So mipsipra na wo aro do makuyabam. Yaidano aru atao may kiingin na tao. Akano kubutan no kalamsuyan ni Satan atao. Do tangayin na ni Yesu. So ni kaluvot no tao do ilia ni Mai. Uriwo ni panitsit dano aru atao do pangangneban. Makaranam iwakwakan narana sirawo may kiingin na tao ni Yesu. Akapiadarana. Ukumubot do tao kalamsuyan ni Satanam iburwo na sira ni Yesu. Ginamya sirawo kalamsuyan ni Satanam irriyak. Takatenengan daw yapuan no yoyat ni Yesu. Di parengang do ikadua na roam mayo kay si Yesu akang inado kabuan no tao aminori. Umingaran so si mga kano kararinam kalaenda si Yesu. Makaladam maniring siram abuyadi ngaladi mo. Maniring si Yesu mangita mo do tisa kailita ipili mo ang kudodang umapasarya ciri-ciring niya matadoto. Tauriwo kunya ido karawan. Makaranam ni kakadi ni Yesu pininurian do tiadidi. Apilim mo ang ano ciring na niya mataduto. Hakaburuo naso
kumuvot do tawa kalamsuyan ni Satan. Amienso asa katawa umlabyab so kataw-tawa mangido tangay ni Yesu. Amililito da mapasya sidya maniringam. No si apyaen mo am jabo kadinapyan no kataw-taw ko Ikarilo na ni Yesu am uriwo ni parapungan naso lima nadya. Maniringam ko apyaen. So naranay kapyano kataw-taw mo. Dinimiyariwo kataw-taw na mapya. So nitubuyan naranas siya ni Yesu. Unipakuyukoy na padyam. Di mo may limuangan do tawan. Hangira na pacitando mapatanatanang so nakemdasi yamatado to. Akavali-valiw na so kataw-taw mo. Akapanguri mo na do iwawalam ni Moisia. Mapatanang so nakemo siya mataduto. So ano inganda di mono tawa ni mapiara na so kataw-taw. Amaku buto tawo riyam tunara na may limuangan do aruwa tawo. Amuriwo jinara na ni mga indo ili ni Yesu. So ni sisan na do sirino ilida. Tadyates sirawo aruwa tao do pikililian na mga kumalas siya.